دشبا هجراني ده من دخست تشتكي جترى ببيجن تشتكي بقاسي ايشا زاغروسان مزين بقاسي بجنا ازادي خوشك بقاسي دل دايكا من گرم بقاسي خوينا شهيدان بيروز بقاسي بارانا سينوران خمگين من دخست جترى ببيجن جتا حزدكم ولاتكم دماوه خوش به بینر و تماشوان هیجا دیسا دی برنامه شبا هجرانی ده ام بهورن هر وها وک همی جاران دیسا جی میهول بدن بر به هندک زویین دنوه سر نشیف ببن لوان زویان میهول بدن چه خواب پرسنو لخواب بگرنو بلکی ام بکاربن بر سوا هندک پرسان ور بگرنو بلکی جی ام هندک پرسان لبی خوا جورا جی بهیلن تبخير هاتي عثمان ايتار دو شنت و جواك ناسي كرد دي ساجي پر كيف خوشم گلکس پاس شخوا بيگشتي هندك برس هنه جبو مجي بالكيشن و هرگاوجي از خوازم موان برسا دوباره بكم ايجا ايرو جي يعني ايشن ام بيجن شخوا يعني توهاتي زفت كرن ودوي چارچوي ده هندك برس هنه يعني جرك آراسته تبدن وقت سبوري وقت جواك ناسي وقت زانست برسا يكمين آقم تخص دي ساجي امو كليتي بكاربين انهم درباسي مجاري ببن هندك وصعد بيجن ياو يعني كرد إدي بشخصيت بويه رادست بويه ام ببيجن حتاني راديك دور دريش ايدي بويه عاشقي سردستي خوا زماني سردستي خوا كلتورا سردستي خوا حتى بخوارنا سردستي خوا حتى ام ببيجن بموزيكا سردستي خوا و هندك جيد بينا نو صايل چمكي ريباز سيستمين كو لدجبري كردان تين بكار آنين ين بهجيني وبشافتني او بخوا زيدي هيز وطاقتا كرداي ام چاوا بكار بن درباسي في ام بيجن هندري في برسيبن ام بكار بن يعني بكيماني ام فين بكن ام چن اره گلکس پاس بو وی فرسندين كو سروي مجارا بالكيش ببيو او دو دیتنین تبعث کر اصلا خدا يعني ام بيجن دو پرسپکتیفین کو لگور خو هناك راستیا او دکن لی وقتا ام جواتا کرد جی وقت جواتا کی جی گروبین جدای سوسیال گروبین جدای کلتورل جنسی سال هرم خوندن ام بيجن اوانا وقتا بفكره ام جواتكي برالينه بلوراليستن يعني ام بيجن تنكاني جواتكي ده عين تشتي ببي يعني وقتا مرب بفكره جانا مثلا نتوي دا نتوي بونه دا او دا مرب ده بلكي يعني كرد قالبكي ده يعني نه كرد قالبكي ده نه ام بيجن جوات سردستا يعني داگر کرن قالبكي ده ليه وقتا مروالی سوسيولوجي دناره ام بيجن جروب هنا جالي جنسي هنا جالي فونكسيوني لا شيء لآلي ام بيجن ترجيح سكسي وانا قش او دكن جواتكي براليه وقتا مرف بنره راسته بشكي دناف جواتا كردا جبر سببين ام بيجن كولتوري جبر سببين منفعات دن تكليه وان بداغر كرارا هر هبويه جانا دمدمي بويه او تكليه بونه گوارتنا دم بونه مثلا دور دازی مرد دکاره جدا بکه مثلا ایک و جبر برجواندین آبوری و ستاتوی و اوانا تکلی وان خورتن مثلا جواتا مدا هر تمه بونه يعني هناك سرق عشير و دولمند و ایک خودی يعني اوان سر آبوریه هناك جي هنا ام بيجن ایکو هاتنه د پشت خوندنا خو ناف خوندنا خدا دخواز قاریه رکی کلتور نویساندن و موزیک و نظام اویدا کرنه کتنه وی سیستمه
يعني نكو بكارانينا زماني وان وك يخو داننا عالي كي يخو بتشوك ديتنا ايدن مزن ديتنا ناتج من بپرسی يعني وقتا مرف اگر زمان اكيدن كلتر اكيدن نكو يخو بتشوك بخينه وانا درخينا بيش و عاشقي وان به بروبلم تنه يعني مرف خوزي 20 زمان بكار به بپيوه يعني بكار به 20 زمانه بنفسينه لي وقتا تقو افنا زماني منا كلترا ما تنا ام ويا بتشوك بخويني بتشوك ببيني دور دا او مثلا بروبلم عاشقي دار كاريا عاشقي سردستا درد كبه او هرتم هبويا هناك جي هنا ام بيجن باوجي باكورجي او هنا يعني هناك انساني كردن لي هاتنا ام بيجن روماني خو بتركي نفسان ام بيجن سترانا خو تركي قوتيه نكو ترك باريزة يعني ام بيجن وربويا نا مناقشه هي مثلا يا شار كمال شقا كردايتي اوي نظام احمد قايا ام بيجن ستراني خو يلماز غني حتى يلماز غني تجاري كردي تشتكي ونكريا دورا هات مثلا ديوارو او انا هناك موتيفي هرتم تركي بو يعني نا وقتا مرف زمانو هلوستا بكارانينا زمان بهفرا بقرا دور دا برجرينج يعني ايكو حمو تركي بكار تينن عاشقين نا اوي خونا يعني نا احمد قايا بالتركي ستراند قوت لي مجبور بو جي تركي قوي تاندن لخريبية وفات كر انسانا كي كرد بو حتى جي كي دا قوات خوازم ألبوما بيدا كردي كي جي بسترم لينش كرن خواستن لينش بكن حتى ايك دا نافوان دا خواستن لينش بكن هنا كرد جي هبون كردين كو مرو بيجا عاشقين كلترا داغر كران ليويا او ندا انسان كي تشب بو انسان كي ديمقراط بو لتركيا او ذكر مرد كار رخنا بك چما كردي فيرمنا بو او مساله كي دنا لي او نا عاشقي داغر كرابو عاشقي داغر كرا ابراهيم تاتل سسا يعني انسان كي وكويه يعني عاشقي ام بيجنها ياوز بينجول دركتي علي شان دركتي يعني نتني جبوك تركي دبن شوري وان دغرن يعني نا ام بيجن وقتا تاتلسس و علیشان و یاوز بینگل و نظام تی مثلا نزی آفرینه و به اردوغان دچن و استرانا دبیجن و سر دبین من بی چیزی بگرن نظام او بگرن او کرده لی یکی که ترک جی دبی خودی بلای خوب دوه او جی ام بجن انسانه که وقت سزن اقصویه یا جی اوه يعني دور دا مرف دناركو يعني مسألة جانا نجانا يعني اشتا او عاشقي وانو دجيوانا يعني دور دا مرجي ام جواتكي قبول بكن يعني سبا كردستان جي چه ام جواتكي پرالينا يعني ايك هوال بند دولت جي هنا ايك دجيوان جي هنا مثلا قالك انسان من مثلا خورت ايك نها بياسي قالك هنا بلکه نکانن نیوروپل کرمانجیه ببینن لی خودی لکرد و کردستان خوش با جان خود دن حتی تفکر گری لایداد تفکر اری هویدا هیا حتی مرد کار دوی مرد بیجا خوزی ترکی جی کردی جی فیر بیا دوی ام حول بدن وک امزانن يعني مثلا فيربون جانا نتني هلوستا شخصي تاني يعني وقتها تبسيو 5 مليون نكان بدستي خو او فيربون دوی سيستم كيما دور در راستي هر دیازی هيا يعني ام بيزن ايك عاشقي داغر كاري خوج بونه هنا ايك دقل حمود تشتا ام بيزن انسان كي وكيل ماز جنايا انسان كي وك احمد قايا يا شارك مال صالح خويا داويدا هناك انسان دنجي هنا ام بيزن تركي نفسانديا خدمتا هلبستا جمال سريا مثلا نافو بدنجه براوي يعني لي وراوي نقطة مرة نكان از بخور نكان موانا بيجن او عاشقي داغر كرانه دكار مرة كماسي اخوزي زمان خو بنفسان دا نظام او د parçay دنداجي هنا يعني او مناقشه كي ناو مدى هي يعني از دقال وي توجيتي ننم يعني هر تشتكي بكردي تين نفساندن باشا هر تشتكي نكردي تين يعني از ترجي كردي دكم لي وقتا انسانكي مثلا با ما هنا يعني وقتا صدام سترانسر صدام كردي دقوتن يعني نها افشيه يعني مثلا زماننا دويت الزمان الوسط السياسي هستي النتوي هستي ولاد بروري و ام بيجن رابون رونشتنا تي سياسي وجواكي چي امر بوان را او بك يعني هر جوي عاليه ديمقراطيه بخوده يعني ام بيجن دوي چارچوي ده سينورجي برسك دجيان آمده سينورين كهنه و
لپاش وان سینورا کلتور و زمانین جهیین که هنجی یعنی پرس چاوایم بیجن حتانی کیجان راده آن حال حاضر پشتی هیمبونا زمانی داگیر کر پروردهی اب زمانی داگیر کر و کور چوین درحی زمانی داگیر کرده حتانی کیجان راده آن حال حاضر لبن سیوانه سه کلتورین جهه که ترکی عربی فارسیه کرد جهه فهم دکن حتی کیجان درجه مرود کاری وی مناقشه که يعني دور دا مثلا لهجه ما هنا هم بيجن بخو هم زازكي وهم كرمانجي زانم ودنفسينم هم بيجن وقتا مرو يكي زازاج درسمي وسليماني يكي سوران بينه او زيدا جاودو فهم نكن هندك يعني هم بيجن 20% ياجي 3% لي وقتا تيكلي چێبوو بە مەسەلە سوێدێ ji بۆ کتێکلی ji بۆ هەموو پارچە چێبووە مرف دنەرەک و هەنێک تشت نێزێ هەف بووە مرف ژەود و زێدەتر فام دکە یعنی ئەو مەسەلا لەهجە مەسەلا زمان پرۆبلەمێکی مێ مەزنە ئێدن مەسەلا ئالفابەیەژی یعنی ئەم بێژن کوردێن مێ ڕۆژاوا يعني دقال كو عربي اللي وربو لي كردية خبت لاتيني نفسان ترجيح هيك كرين يعني او تراديشونا هوار بو ادم بو سبب شبن او يعني او انا او بكارناني لي باشور خزينكي كردي بالفابكي دنا يعني لروجلات شو ورقه يعني مثلا الفابجي بروبلم يعني زانه ام بيجن قال لك او هنا يعني ام بيجن باكور هرتم لاتيني بويا جبوك تركيجي او بويا يعني مثلا لهجه هي مثلا الفابه هي يعني او بروبلمكي او دكا يعني مثلا سينور جانا وك سياسي دبن ام سينورا ناس ناكن يشتا كردستان يك اصل خو او سينورا بخو دناف مداجي پارچا داجي جاود جدابونكي ام بيجن باكور دا بچكي برب تركيا چونه ام بيجن باشور دا برب عربي او بونه لروجلات جي ام بونه باندور مثلا دا اوه دا حتى وك معرف دكاره اوه كي جي بيجا يعني مثلا كولتورا عربي زمان عربي زيده باندور لسر باشور و روجاوا نكريه لتركي و فارسي هم برد پارچه دن کرنه او مثلا بلكي جوان اوه جيتد او تاريخ وان و امپراتوري وان و اوه وان مثلا ما بخودي وقت ام لروجاوا كردستان بون ام بيجن تو كردا خوش عربا بچوكتر نديتيتن يعني ياجي وك اوي برمزنكو خو او دكرن يعني دور دا رحاتيكي هبو لباشور جي او رحاتي هي يعني دقال حمو آستنجيا لي باكور وقتا مربنا روجلات بنا جبركو او تاريخكي كولتوركي زمانكي بحزار سالا يعني باندوركي او كريه يعني سر انسانا تسير لزيده او ما يعني لي پشتين ام بيجن باكور وقتا مرف بفكره شيستي دا حفتي دا حيشتي دا وقتا او كر يعني او باندور دا آلي زمان دا نهات شكاندن يعني ام بيجن كردي خورتر نبو يعني چقا او مثلا تكنيك جي رولا تكنيك جي مثلا اسيميلاسيون تنين نه يعني ام بيجن للسويدي اسيميلاسيون سر زارو كي ما سر دولتي تنه لزارو كي ما بافدرا سويدي دي بي يعني چيه وقت جيانا وانا تكنيك وحمو تشت اوه لتركيا جي سيستمكي ور هي و دسر داجي قد خبون هي يعني قد خبون هي فيربون تنا نفشي من مثلا مدرس بو مكتبه سرطاي كر ما تركي نزاني بو يعني الصنف ايكي او 6 سالي وقت من نزاني بو تركي حيا صنفات 4 5 جي قال لك قوتن من نزاني بو او سيستم هات تبي بروبلم يعني مثلا اسيميلاسيون دا او مثلا خودی ناسنامه درکتنی دا تاثیر دکه یعنی تاثیر کی چاوا دکه ریو دکه که انسان قلس بونه محموم مکتب وان دا چونه لی فرض بکم مکتب وان بوی قط بکره مکتب وان نخونده یعنی اوی باشتر بیا نا تدکاری جانا واسطه وان زمان وان اوی وان بکار بینه هم بر وان جی درکوی یعنی واتیا ناسنامه ام کینه ام چنه و چی بسری مهاتیه ما بوان زمان فهم کریه
زمانی که ای سردستن اره. یعنی ما نزانی و تاریخ همه چی اره. جغرافیا همه چی روش همه چی اره دور ده حتی وان مناقشه کریه یعنی دما کی مثلا وقتا سال 20 دا 30 دا گوتنه ام ترکی ببن هر دره او مکتبین او دگوتن یاتل بölge و قلی یک شف لوردمان چون زاروک جگوندا دانین دگوتن اما اسیمیلاسیون او بکن ترک پشت دما کی نرینکو او تین بشکی خود ترک هیستکن لی او فیری آگاهداریات فیر زمان دبن فیر آگاهداری دگرن او دکن او فیر بون دکاره لدجیوان وگره ویجاری گوتن کو یعنی ام وانا فیر زمان دکن او تشت دنجی فیر دمن کلتور دنیا پیدا حسن خوشی ناس دکن ویجاری گوتن ما چوتی کرگلو یعنی او پارادوکسا وان یک اوه یعنی تجمن بپرسی یعنی اگر ترجیح کی هبیا یعنی شو ترجیح کی تو نبو یعنی alternatif tür ne bu? Yani em bejin mektebe İngilizce tür ne bu, Fransızca tür ne bu, Kürdi tür ne bu, em tercih bikin. Ya tiye bixwînî ya naxwînî yani. Wexta te xwen tebî ew rîske ye yani hinek meriv zane mesela ew hinek yani xwe Türk hîs dikin. Heta mesela carna belkî te jî bîstiye. Mesela hinek însan hene 40 sal xwe Türk hîs kiriye yani. Ketî nav wan ew bûye dûra vegeriya ye zaroktiya xwe neriye ku çi felaket hatiye serêvî yani. Ji bo ku Tirkî fêr nizanî bûye lêxistine, tehdê kirine, ew kirine bûye pir meşhûr, bûye profesör, doçent, nizam çi lê wexta vedigere dinere ku êşekî heye. Yani ji bo wî eslê xwe wexta meriv tişta fêr dibe her tim îmkan heye ku meriv dikare vegere yani. Yani ji bo wî mesela carna dewleta Tirkiye yani bi rastî başûr jî wergin, rojhilat jî wergin yani Kurdên ku yani gotin em Türkün hatine qariyer kirine hatiye nav wan hatiye noxtekî tu dinerî hatiye pozisyonekî ew ê gotine nizam malbata wî da tiştekî wa heye yani. Mesela neviyê yek kamran înanekî hebû yani ji Tirka zêde Türk diparast. Dîplomat û derve û ew ji bo neviyê Mele Selîmê Bitlisê dar da kiribû. Demakî xwe serokê partî bû dûra rojnama jî nivisand. Yani gotin şansê wî hindike ji bo ku ew ji wî malbatê tê ye. Ya me Şeyx Saîd wan yani em bêjin Ebdelmelîk Firat bi sala bi Demirel ra bû. Niha yani berê vî demakî serokê AKP'yê Diyarbekirê neviyê Şeyx Saîd wan bû yani. Yani tê noxtekî yani ew çawa xwe hîs bikin jî yani her tim ew îmkan heye. Yani mesela xwendinê wek te goya ew şansê ku tu dinê fêm dikî bi zimanê wan yani mesela reş û spî ne yani dûr da bi rastî wexta meriv dinare yani ew neslê me hemû yani ji wan mekteba derbas bûye we jî werbûyî me Kurdî tu nebû. Lê di wê çarçeveyê de em bêjin hegerin behsa mesela yani zimanê dagîrker yê serdest, zimanê xwendinê, zimanê dibistanê, zimanê mamosteyan û zimanê qezençkirinê jî sibedroş û kar û xebatê jî. Di wirdê di baweriya te de yên ku bi Tirkî nivîsandin yani ana ê erebî ez dizanim lê bi Tirkî nivîsandin Kurd bi Tirkî dinivîsînin. Di wan nivîsên Tirkî de hetanî kîjan radeyê Kurd hebû. Kurd bi hemû tiştê xwe. Yani dûr da ê ku di nav Tirka da yani edebiyata Tirkî de nivisandinê da û ew ê da em bêjin Tirkî nivisandin yani ewana mesela Kurdî wek nasnama Kurdî dernexistin pêş. Yani em bêjin ew ji bo Yaşar Kemal jî wisa ye. Mesela Ahmed Arîf yani Ahmed Arîf helbestvanekî ew e Tirkî nivisandiye. Yani temayê wî yani ji rojrejiyana me rojane ye. Yani lê zêde wek gotina Kurd û Kurdistan û ewana nexwestiye yani. Em bêjin Yilmaz Güney filmê xwe da tema Kurdî bikaraniye ew kiriye bê ew çend salê dawî ku derket derve ew ê zêde ew na lê yani tema naverok Kurd û Kurdistanî bûye yani em bêjin Yaşar Kemal jî yani. Tevî problem çi ye yani meriv fehm dike yani eger ew tema Kurd û Kurdistanî hebiya vekirî eyna zimanê Tirkî biya
ممكن بو او هو قاقاريه تشي نكرن او الريل بر بقرطانا يعني چونك چیه يعني قد خبو يعني لوانا او تما وك تشتكي جواكي فنومنكي جواكي بويا بكارانيه هاتيه وي نقطه دور دا بروبلم هيا نزانم عالي عربي نفساندنا عين تشت باوان هي تنا يعني تما كردستاني وك فكري دوان هي تنا لي باما او تنا يعني لي راستي او تعريفتك احمد عريف بقرا ياشار كمال بقرا يلماز قنا قالك فيلموي دجيانا مدابو يعني عالي جواكي جيها مرو خوتي ديت اري خوتي دا ناس تك بيكو نافلي بك يعني دور دا سيستم هي تبي مرد كار دورا فقره يعني قالوا كما وانا فاكرين انا بساندنا قالوا يعني جانا تاريخ اذا مرد بي كونترا يعني مرد باش يعني جانا او راست درناك وقتها بلكي ياشار كمالكي تنبيا بلكي يلماز قناكي تنبيا ياجي بدرخاني كما بدرخاني شا تركرن ياجي ام بجنو اكيبي هواري تركرن وقتها تفكري او دكي لي جانا ادبيات اذا باشتر زاني بيكو مرف جانا نافي ولات ونظام چه بده تدكاري بيني زمان او حمو خطي دا ببيني الگوری زفت کرنی کارانینی هاتش من بپرسی یا دوی کرد و کردستانی بیا باشکو احمد عریف اکی هيا يعني از دفكرم باشكو ديسا ياشار كمال يعني نكد بن باندورا داگر كريه و مشورة وان ناقرت يعني وك نشورة طاط لسس ونظام علي شاه نظام ياوز بنجولو او هناك انسان ياجي سرق عشيرة هنا نظام ديندار نوك وانكر ياجي احمد قايوار نكر يعني دور دا مثلا از بخو ستراني وان قداري دكن كتابي وان دخوينم حالشي دكم يعني ها دل دخواست بلكي او بيام تنكاني فقري يعني تاريخ اذا جانا ورنابه يعني مرم نكان فقري يعني بله يعني ام بيجن بير يان باراليل هاجر مرو برسكدين برهمو انجامو تشتي بتركي هاتين ويساندن وبفارسي جو بعربي يجو كردان ويساندي يجي حتى كيجان رادي مثلا ام دي بيجن ولا بتركي ويساندي ويسكاري وي وكره كردي برهم بتركيا وجا كا او ملكي كيبه قالوا مثلا زمان وهر برتوخاني مثلا خديه ويجو كرد وك ناصنامه ام بيجن بابو قالوا هاجر كازانه بكرديان زان كرديج اوجي مثلا كي جدر في بخوه يعني ام بحث كرمانجي وزازاكي جي ناف دملكي این که کردی نویساندن ایجا او چو یه کردی نویساندن حتانی کی جان راده او دیگه نصنامه یا ره یا هست یا خیالی یا نیگاشی یا سبروجی یا بری آنا او حتانی کی جان راده اوان بکردی زفت کریه او گوتنه او خودر برینه يعني أجي برسكة. أري. دور دا أمبيجن علي نافاروك يعني ويب سبوري أمبيجن أدبياتي وأنا ننم لي إيكو مثلا نفساندنا أمبيجن جبادر خانية جهواري بقرا جروجانو بقرا دورا وكوارا دا نفساندنا إي مودرن هنا أمبيجن الباكور إنساني وك روجان برناسيا أرجناري نفساندية هوالي دن هنا أو كرنا يعني جارنا أمبيجن جبوك دسبيكة يعني وهذا بقى أمبيجن سويا فقية تيرا أمبيجن يعني أمبيجن يعني أو زمان يعني مردنا أو شيرن أشقي وشيرن حسي وشيرن جدل وجرح أو أنا يعني دور ده أمبيجن حولدانا كي هي يعني حولدانا كي هي يعني مثلا أسبق قيمته ددم يعني إنسان وقتها حول ددن اللي تجاری نافکرم همه برا کردی به چواد به برا مثلا اره مثلا تجاری نابجم همه کرد به برا چود به برا به یاجی برا زمان کردی برا بکردی به نه مثلا هم هاتنوی نقطه جمرا ناوروکشیه و نه ت مثلا دولتی جانا بکارانیه عین روش هری خراب ده بجن هناك او هانینا او سروکی پاراسوانه گن که قرجی عشیرن هانینا تلفزيون يعني جبات اذا حيشتيو بينش حيشتيو شاشادا ام بيجن شبوك قوتنكي كردي انسان لحبسه كشتن اشكنجه ذكرن لو انا التلفزيون التركي وقتها جونتاي
کوردی هەمبەر تەفگەرێن کووردا گوتن ji bo min Kurdiya wî pênc qurş nake yani wek me berê jî behs kir yani mesela wexta Saddam wexta meriv bifikire yani divê em Kurd werin wî noxteyê ku Kurdî zimanê me ye bi kîjan lehçe dibe werge welatê me ew ê ye rojekî nêzîktir îmkanê me hebe divê em xwedî dewleta xwe bin ew dezgehê xwe bin ew bê minaqeşeye lê naverok pir mihîm e ye nahate Kurdî nivisandî haho bavo yekî jî Kurdî nivisandiye meriv dinere wexta dixwîne yani dilê meriv şa dibe yani ew du tiştê cuda ye ya jî tiyê bêjî strana Ehmed Arîf tê mesela wexta dixwînî wexta wî sê gulle û nizanim ê din meriv dinere ez xwe zêdetir hîs dikim yekê ku nizam gotiye ez Kurdî dinivîsînim lê ne alî naverok ne alî mesaja wî ne ew ê wî tenê gotiye ez Kurdî dinivîsînim û hakimê Kurdî jî belkî nine yani dûr da ez bi xwe digel wî reş û spî ninim ema Kurdiya herî xirab ji nizanim ew ê yani divê wexta tu werî civatekî wexta ji grûpên sosyal û ewana nabîne em civatekî 40 milyonin yani ême divê hêjayî jî hebe ew ji bo sîstemê demokrasiyê jî yani ez dixwazim ku Kurdistanekî demokratîk azad xwedî edalet hebe yani ez dixwazim Kurdistanekî wek Swêdê hebe ya jî wek sîstema modern hebe demokratî hebe niha tê werî tu bêjî hema kî dibe bira ew be ya jî hema Kurd e ferq nake û êdin jî tu qrecir bikî niha mesela li Kurdistana Bakur êk û xizmetê dewletê dikin êk bi partiyê wan gelekî wan bi Kurdî dipeyivîn heta Özal diçû bi tercûmanî bi wan re dipeyivîn bi wan re tiştekî nake çunku ew sîstem girêdayê sîstemê ne lê însanekî xortekî tê Enqerê Diyarbekirê dibe ez azadiya xwe dixwazim ez heqê xwe dixwazim bi Tirkî dibêje û ya digire 20 sal dike hepsê yani ha dûr da divê em vî piralîbûna civata xwe binerin yani reş û spî qiyameta reş neynin serê xwe ez zanim hinek eval hene hinek dost hene yani pir tûn din dûyî ew ê da ez alîkî fehm dikim lê mesela siyasetmedarekî 20 sale hîn nikane nîv rûpel Kurdî binivîsîne ji bo wî siyasetmedarî dikare şerm be yani lê ji bo 40 milyonî tu nikanî bêjî çima ew nikane yani ew mesela sîstemê ye û ew sîstem yani bêtir em bêjin ji aliyê xwe fikrî de û felsefî de û pêkanînî û aliyê praktîkê bi xwe de jî min tirkaş kê girtî bêtir ji Fransiya yan ji İngilîza yani Fransızım piranî em bêjin ji İngilîzeyê girtine demakî wextekî wan û Almana bûye lê ew mesela Fransızî berê yani serdest bûye em bêjin İngilîzî û ewana mesela sîstem çi ye yani normal em bi xwe Kurd jî yani na em Ewropayê de jî na bifikire hinekene 30 sale 40 sale meriv dinere yani mesela insanekî yani zarokê me dîsa sohbet kir yani em bêjin li virin azadin lê bi zimanê bira ew dikin ew realîtekî me ji bo wî mesela divê em hewl bidin ku mesela li Bakur be ku yani zimanê zikmakî perwerde em benda dewletê nesekinin em benda yani dewletbûnê nesekinin mesela ji bo me ez dikarim partîkî çêkim bêjim ku tenê mafê ziman dixwazim hema zikmakî hebra 10 sal 20 sal ew bikin mîsal yani ew dikare bixura guherandinekî ew dikare nasnamekî qebûlkirinekî wexta qebûl bikirine ku Kurdî ji Tirkî cudatir e û herêmê Kurda cuda ne ew bixwe ew ê xura bîne tişta yani ew reş û spî nine yani tu nikanî 35 milyon sûcdar bikî mesela hinek heval hene mesela pir tûjin ez zanim zarokê wan bi xwe bi evdura zimanê din dipeyivin heta yekî pir tûj bû carkî got ez hatim zarokê me bi zimanê Tirkî dipeyivin nizan zimanê çi min got me qehre ev realîtekî ye yani te bi xwe xura jiyanekî pir teng ew kiriye yani niha mesela ev bi xwe mesela sosyal medyayê de ew ê da cana Tirkî jî dinivîsim Kurmancî jî dinivîsînim cana sê zimana bevra hinek tişt hene ez dixwazim ku însan naveroka wî fehm bikin ez dinerim ku êk naveroka wî çi ye naveroka wî eger ew be ez wî tercîh dikim xwezî 20 zimanê me hebiya gora ew grûpê meriv bikar biya dûr da meriv xwe biçûk problemê me ji wir derketiye çünkü em zanin tevgera gerîlayê da jî niha beşekî mezin nikane Kurdî xwe îfade bike yani niha tu dikarî em bêjin wa misqalekî jî serbaweriya wan û nasnema wan fedakariya wan gotinekî bêjî
اول دکه ابراهیم تاتسس دچه اردوغان کردی دستری yani. Yani ev her du nakoki. اری yani eğer tuya nebini Eri. تویا نبینی یعنی جبوی یعنی مثلا زمان جی ستونه کی جناسنامه لی نتنه ستونه کیه یعنی او مهمه لی زمان جتره تنه کردایتی ناینه خو باوری ناینه دوی باوریت سیاسی جواکیه با که تو خودی لی درکبی یعنی بله و دوی چارچوی بخود بیشتر میجار هر مثلا زمان و ناسنامه yani باوریات ده وقت سپورکی کرد حوجي زمانك يقرتي وستاندارد يعني كرد بسينورين خو بفرشين خو بلهجين خو ديالكتين خو گور يعني اري يعني او مناقشه لباكورجي او يا ماجبو مثلا كرمانجي وزازاكي دملكي گور باوريا مدوي زمانك يعني زمان يعني او كيجان لهجه كيجان زمان دا براني دا دوي او سردست به يعني او يكمين به مكتب هذا يعني تبي وقت الدولة وقت فيها قبول بك ام بيجن درسمي تهر سر درسمي كرمانجي فرض بكي ياجي هاري دهوكي سوراني فرض بكي ياجي هاري سليماني كرمانجي سروان فرض بكي ياجي وري هورامي لسر حقاري او فرض بكي ياجي وري مراشي فرض بكي او نراسته يعني دوي امجوي نترسن يعني کیجان لهجه کدر دا پرانی دا دکاره او یکمین به لهجه دن دویمین بن سیمین بن و دور دا وقتا دولت اگر 40 سال 50 سال چو وقتا معرف دنره که هدی لهجه کی بر به اوه ده یا تشتکی او ده وقتا معرف بریا لی دست پی که تبیجی امی بلکی تی بیرا و وقت اوه يعني ام بيجن بهدينان وسوران وقتا دما صدام جي حتى بروبلم بو يعني وقتا آنين يعني وقتا سوراني سر دهوكيا فرض بكي حتى دقوتن هناك عربيه البجارتية يعني وقت خدا يعني أجبوي از دقل اوي دامي يعني از دقل پاراستنا او پرآلی بونا دولمندیا می زمانی دینی جواکی سیاسی همو اموانا بگرن يعني وقتا توانا بزوره بين تيخي فرق مو بعسيان نامينه فرق مو كماليستا نامينه فرق مو او ملين ايران نامينه فرق مو ديكتاتور ايدن نامينه يعني دوی وك بقوتنا كي هر گل هر آف برا ريا خدا بحركه يعني ودور دا شانس ما هي يعني چما امي پروبلم بكن يعني دولمندية ما يعني برا يك قربان يكي نبا ووقتا جي وقتا آزادي هبا دولتا ما هبا او ام 5 سال مثلا بهديني وسوراني باشتر جاف دفهم دكن هر دو جيبونه هولاري ناس مرد كاره يعني وقتا دبا جي يعني مرد نارك نيزي هاف دكن يعني تكارو سبا مثلا دملكي وكرمانجي جيبه مثلا دملكية ما سوريجي نيستري كرمانجية يعني مثلا وقت قدم ملكي سوريجي دبيبم حوالي من كرمانجي كي ديار بكري زيادة ترفع عندك يعني دور دا قد بمناقشة يعني ام لهجة سر خلكي فرض نكن سياستك سر خلكي فرض نكن اواكي جواكي مثلا او جي ورقه مثلا جي كنج بقرة جي حمود تشتا وهاي يعني تو وقت جارك دس بي بكي داوية ويناي يعني تهنك تشتا قد بكي مثلا از دكارم 1000 سال احتراما ايك سري خود دقرم بقرم بالشرطيكو اوجي احتراما يكيكو اتاقي كن لخوك اوجي احتراما وي بقرا يعني بشبه باربه يعني مثلا رئيس قرتني اري او ترجيح ويبه نظام تفخوارن حستكي يكي دن حسناك اهلا وسهلا تكنجكي حستكي مثلا باوريه تبدين تنه تو انسانکی پر پاقجی پر اوی باوریت يعني تخورا تشتكي چکری تو باوریت مجبوری يعني مثلا جوات سوسیالت دبینی ایک باوری ناکن دبی نظام خدای رحمه خوب بده نظام جنت به بهشت به یا علاقه تتونه يعني چما ترمین دینی بکارتینی تو باوری ناکی اجی زان تو باوری ناکی او جی زان هر کس پر رنگی خوبه يعني بل تقالب ورا مثلا جبوي دبي بارلمانتو بقرآن فنبا نظام بالدعاء فنبا دبي سيستم سيكولار با جحميارا با تو وقتا بكي داوي دكاري ورا نقطة بعاسية او اوي يعني ودور ده برسكريك الفاباي جي هي طبي يعني هجر بكي ماني ده الفاباج البردست
اري او مثلا آل بقرا سرود بقرا سترانا بقرا نظام نافا بقرا حمود تشتا بقرا يعني مثلا تدبي بفكره او براليبونا الدولة مندية ماتشية تقورا ويبي يعني اگر ام بكاربون ويا وبكن ام سركتينا نبنجي تكاري ورا اوي نا ام بيجن تزاني هناك شرعي آزادي قوازدان لأفريقيا نظام لاتين أمريكا پشت 30 سال هر تشت گرتن دسته خوب هاتنه وی نقطه خلق نفس ناگره يعني لأفريقيا باشور بالسالا ام بيجن هم بر آپارتاید شر کرن بخو گرتنه وی پشت 15 سال جبو گروه چون کارکر کشتن يعني او چیه يعني تسيستمك داتيني ياجي مثلا نها دبين مثلا و 24 ساله بخو نچو ماوي ام بيجن دبين مثلا دين زيادة تربوية يعني هناك باجار هذا تشتكي هي او هيك بلكي سكن عندي كردستان باكور او بشتاربونا جن سكولاريزم ناف تفكرين كردادا يا وقت جنكي هر للديرك النظام للديار بكري او بمودرن او وقت شارع سروكي شارع داري به ودناف سياسة الديمقراطية السياسية دا وقت جيب بقرا برابون رونشتنا خو او تسيركي دكا يعني دكاري بو وهابيا نا ديار بكر براني سريوان قرتي بيا مثلا فرق انا برا رحاي ديار بكري وقت مرف دناره وقت مثلا اجدر ودنارم فرقيتكي او هي يعني دور دا ام دوي بلوراليزم او دولمندية جواتا خو زمان وآلي جواكي وآلي جينس وآلي اوانا دا بفكر النبي براستي يعني امن هذا ودوي امن هذا احتراماوي بقرن يعني ايش خو يعني جوي اريد مثلا بيجن خلق بخوه يعني او خال هف بش ينكو ام بيجن وي خلقي دك خلق لسروان خالي هف بش بريار هي وبشويكي هفدو بجراندنو لهفدو قهدالي كرنو هولدانا كو از تا جهولي رانكم وتجي من جهولي رانكم حردو بكاربن دو بن سيوانيا وان خالي هف بشده تشتكي بقى فريد يعني ايه ماتش ما بيجن ايه ما تسيركي او مثلا بارشابوني هي سينور هنا سينور جبوك بالسالات 10 سالات شونه او دخورا جدابونا كي جانينا مسألة سياسي ومسألة تكلين الدولة هريميرا يعني ام بيجن مثلا تدكاري بجاربينه تدكاري يكي جداگر كرا بيجي بريز لت يكي سياسة مدارا نكاري بيجي بريز يعني ام بيجن دشمناتية يعني الدرجة جويرا رحت او ترتي يعني مثلا هي يعني مثلا هاد بربوي نقطة دتشه دجواتك يجبوك امزي جواتك بلوراليستون اون يعني السدي سد ام نكان اللعب بكن يعني تبيرا يعني جانا باشور داجي وشري ناف خيو هات بوت شو نقطه لروجلات شي بويا لباكور شي بويا لروجافا بروبلم هنا البروبلم شي يعني اگر ام تحملي هف بكنكو يعني اف واري ميا يعني اف مالا ميا ام خوشكو برانا او دكار مالا تبا او دكار مالا مبا لي ام دكارن احترام هف بكرن يعني نها يعني نحو جيازو تا ام هرتشتي وكاف بفكرن لي ام دكارن في واري في اوي بباريزم بيجنكو او اي مايا يعني هذا وردا هذا مسألة سياسية ام دكارن جدابن مسألة جواكية ام دكارن جدابن مسألة دينية مسألة امزانا يعني وقت الشيخ سعيد رابوية هناك بشكرينا كريه وقت السيد رضا رابوية هناك بشكرينا كريه وقت برزاني وانار لبرزان رابونا ايدنا كريه وقت ام بيجن برزنجي وان رابونا ايدنا كريه ل روجلاتي وهاي يعني اف بروبلم منا يعني ما نكان يعني ود دسي نقطة بك وحمول متفق بن لي ايكو سياسات اذا خورتن اون مرف دكار بريا وان يعني تشتكي بك مرف احترامها هفدو بقرا يعني احترام قرتن نقبول كرنا يعني ام بيجن وكسر انجامش بشتي اوقات سدرد وكله حسرة وبرين وطالان وتراجيديات برمزني يعني وبردريجي بو يعني مثلا وقت قيد ببرس بيها مثلا خلكين بر نورمال يعني دي جن لكولان يشخر ونشتيفن دكان بيها وما اذكر دانا تشد وزير هبدود يا ربي ما ما بنياك ما تشب سريوان هاتيه يعني بر صاده وبر بسيط يتكار بيقوتن يعني قال لك جارا برصا مثلا كونغرا نتوي شبو جارا سركرنا عندك برصان وين
پیدا کرنا سیوانه که اف خلکانا بزن به سبروجا وان سری وان سرچ بالگهی پیک نای يعني دور دا يعني ايش دربي ين بيجن والله افداغير كرو أري ناقازو نعم دسوي دفردي ويدن دفردي ويدن دفردي اويا اولا اليه كي لكرتشي ما بريارو ام بيجن اراده وفينا في خلقي اري او مثلا يعني تبي مثلا قنقرة نتوي وكونفرانسا كي يعني او هرتم روجا فيدا يعني از بخو باور ناكم دو وقتا كي كرتا تشيبه مثلا دكاري ديالوغي كي نتوي هبه ديالوغي كي خوشكو براتي هبه يعني يعني معرف يعني بري مثلا ام بكاري بنكو او دجمناتيا سوسيال ميديا يازي تشابمانيه دا ويا كيم بكن جوي دس بيبك جوي دس بيبك دورا ام بيجن كونفرانسا كي شيورمنديه يعني بافدرا رون قالوا جدابونه ماتشنا وكافيه ماتشنا يعني جاركي دا قنقرة نتوي جبرتشي يعني امزانن كو رالي تامي ايرو تيكلين ريخستني مي كردستاني و اي بارتشا و بالدولة هرمي زحمتك وبافدرا رونن يعني او زحمتي كي هي يعني دوي ام يا قبول بكن يعني او بكرد كردستاني بدا خوازك او نابه ليتشي ام رفد كاري كيمتر بك يعني ام بيجن او سوجداريا كيمتر ديالوغي او بكن يعني جارنا اگر نكرم بشكريا تبكم از همبر تنكم از بيره تنكولم يعني جارنا اگر نكرم فكري او بكم دكارم بيدنگ بم يعني ايمدا بروبلم ما يعني او كاتيجوريك وتشيبونا بروبلم او جبوين مثلا تبرسي قنقرة نتوي دبا مثلا ابخور شرط ايرو دا شانس نادم يعني جبو چه نادم مثلا زانم ريخستني ميج باشور بقرا باكور بقرا روجافا بقرا روجلات تيكليه وان روجلاتا نافين والدولت وبهفدرا والشرط ايرو دا نممكن ليه دكارن ديالوغي كي مثلا او دكار جا اوروبا دست بي بك جانا اگر بخو سياسي ام بيجن او بارتي بخو نكان رونن جبر تيكليه وان هرمي دكان ريخستني وان او كوميتي وان درفر رونن يعني بافدرا يعني كونفرانس چيكن ديالوغ چيكن چاوان دكارن بان برسانا كيمتر بكن يعني دست نيشان كرنا برجونديان اري برجونديان نت دست نيشان كرنا وان بكي ماني چن راست برجونديان نتوي چنش بوم اري مثلا يكيكو مثلا ريخستنا كي امبر ريخستنا كي دنا مثلا اگر او ريخستن دكاره بپاريزه يعني بيجي چما هم بره لي او ريخستن دوي خطا كي سور به يعني وقت داگر كر ورا ايريش وي ريخستنه بك او خطا سور يعني دوي بشكري بك بشكري نكانه دوي بشدريا دا بشكري بك نبق دكاره بدنگ به لي ريخستنه كي وقت بنارك بن ايريش دا داگر كرا تي وبن ايك سر بن ايريش دا ويا سوجدار بك كي دبا بنا فرق ناكي يعني دور دا بروبلم هي ابي برسك خطر او هي يعني اف شي بويد جانا مد هري شي بويج بوي يعني مگو يعني از شرط يرو دا جدل دخوازم خوازي 5 كونفرنس ما تشي بينا انا سبت تشي لي شانس نادم جبر او راستي راليتي ما يرو شانس ددم اوي مثلا خوازي كونفرنس كي ديالوغ الى اوروبا يدس هما برا سويد دس بي ات سويد ناستكي فدراسيون ما كان فدراسيون ما هنا هما برا سبي يك جوان انيشياتيف بگره غازي بك بيجي قالوا ام دكارن بهردرا تشت تشتابكن نحو جي ام حمود تشتابكن او دكار غاف بخورا اوروبا يبين اوروبا وقتها هبه دكار لروجلات نافين بين يعني دور دا ام كان راليست من خود دس بي بكن يعني يا قنقرة نتويبا يا نبا لي حسودي ما برن ايك تشتاقش دكن برن ايك دبين هما بكو عوان هما تشتي بتشوق دقارين برن جخو خير نخواز ودجمن وداقر كرو مرفي وان شخونا بحسابن شخو ابجي برسه اري بحسابن دقال ويزي ايك وان فعم دكن دكارن اين باجاركي بتشوق دس بي بكن وهذه ولات اوروبا واوي او دكار الشانس كي ببدا يعني براسي بيوي ام هر روز هاو باوجي بكن او نابه يعني ام زانن يعني چونك او حسودي هي تيكلي هنا يعني نا بفكره كرد اكيد تشا انقره تلفزيون دردكه ريخستنا كي با سوجدار دك يا دكار الشامي بغداد لا طهران فرق ناكي يعني بلي شخوا براستي هم مجار بداوي نابه وقال لك جارة عندك برشي دهات بيرا ما او يدنافر وين دادبون ليه مثلا واري شخصي قتنا برسي انا تشل بردسي تي تبشم جوله او مثلا يعني قال لو ليكولين سويدي
مجارين سر سويدي يعني أو هر بردوامن يعني أم بيجن وشعني ناوي علمي أو أنا دوام سر هم سوسيولوجيا هم كارين جواكي أو دوي بشيدا كردازي أم بيجن هناك بروجي نيف شو معناه يعني أم بيجن يك جوان يعني برقدان دنيا يعني أو بابتين كشتنا سروكين كرداي تاريخي يعني عبد السلام برزاني عم بيجن حياة الشيخ سعيد وقاسم له أوانا حتى من هنا أوي وانجي باواكي بشكل نيف أدبي سربست يعني نوى كما ليكولينو أو يعني باواكي جانا وك نامه جانا وك نفسكي أو يعني أو هي وإذن إمكان وآستنجين جبو كردا هم دياسبورا هم ولات شرط إيلو جلوباليزم دا أو كرمانجي أفضل أو كرمانجي أري هذا جي كرمانجينا أو أنا يعني مجار يعني برم براستي يعني إمكان هذا مثلا جانا من هرتشتي بردا خزي لديار بكري ياجي بازارك مي كردستان سنتركي مثلا مر فكرة بهناك ليكولينر وهبالو دوستا مر دي برسي خويا يعني او بريجي مقول يعني مثلا جبو من مثلا كرد وكردستان هم تاني هر روز 24 قوتن نمهمه اگر از بكانبم او حيرسين او حيسرين او دروبين خوني سوري درخينم سر دنياي يا جزيره درخينم اي كوبانيه درخينم اي افرين درخينم اي كركوك درخينم انفال درخينم او سر بلنديه كي يعني اگر معرف بكنا يعني تين امبيجن قليلا دكوجن إنسان دكوجن حبسيدا دكوجن وي نامين تعزيدكن هم بيجن باوي وي دليزن يعني هر تشتي يعني دجمنكي خوياكي اوكي خدار هي يعني مثلا از تشتي وهاب بتشوكتر حس يودكم مثلا جبو مثلا جاركي مغوتبو سي روجي داوي قاسم له لويانا مثلا جانا مثلا جبو سيد رضا وكريوي 24 ساعات وان برمهيمن يعني چاوا لاوي وي برچاوي وي دكوجن دار دكن دوراوي او دكن رجاوي قبول ناكن او بخسري خو دكاره تشتكي نشان بده قاسم له ورقه مثلا عبد السلام برزاني ورقه مثلا او قال لك ام ارين ميركانه ما نزان او واني ام بيجن قليلا كشتن تعزيكرن رسمي وي بلاكرن لافرين بريفي سيمها عين تشتكرن اوانا مرفدنا ركو تشتي وها زيادتر مهمة يعني أو راستين ميكرو يعني أو راستين ماكرو هركز زان براستينا أم نكان سدي نودو 2% قوتن أدي سرخابوني نابي يعني لما كان أم دبي ذكر بلي أو بكن يعني بلي لي بهر حال دي سام بداوي بون هذه يعني مهاتن داويا برنامج دي ساجي اصفر كيف خوش بوم عزي قالك كيف خوش بوم قالك صحبتك خوش بوم براستي هيفي او كو قالك جاري ديجي هم هذا بين انهم بقاربن دي ساجي هندك برسين ديتر هي كو وصا نيزي ما ورحيمه وهبونا ما وخونا ما وخيالا ما بقاربن واتيك بيشكيشي وان برصابكنو دوي چارچوي د امجي بقاربن قوت ناخوه هم جبو ناسنامه خو بيناسيه خو هم جبوي في شيء ام ببيش راست دي ساجي قال لك سباس عزي قال لك سباس كم بين ايشو حسرين ما خوشكو برانا يعني شبازي ساجي درباس ببن اوجي مرفدنا رأي يعني مثلا اما اوروبا بونه ام زيادة ترجع بدجي فهم دكن يعني براستي نسل ما وايك بشتي ما هاتنا هذه راست عزي قال لك سباس سرچاوي ما بينرو تماشوان هيجا إيجاجي مي خاطري خجوة بخوازن هم بناوي خواه وهم جي بناوي جواك ناسي كرد عثمان ايتار سپاسیه که پرگرم جبوی تماشا کرنا و گهداری کرنا و حتی نیجاره کدن ده برنامه کدن ده ام دی صاحب دو بینن خون ده خیر خوشیه دمین شفاش دشوا هجرانی ده من دخست تشتكي جتارا ببيجن تشتكي بقاسي إيشازا غروسان مزين بقاسي بجنا آزادي خوشك بقاسي دل دايكا من گرم
بقاسی خوینا شهیدان پیروز بقاسی بارانا سینوران خمگین من دخست جتر ببیجن جتا حزدكم ولا تبقى